Poštovani gledalci televizije AS, pomaže Bog i dobro večer. Pomaže Bog, to je naš stari pozdrav koga Srbi su pomalo zaboravili, ali evo vrijeme, da bar u vrijeme časnog posta se ovako pozdravljamo lijepo kad neko kaže pomaže Bog, a ovaj odgovori Bog ti pomogu. Onda je to jedna ljepota kojom se ljudi na jedan drugi način osjećaju i osjete neku snagu, ljubav, dobrotu između ljudi koji to čine, a i u svojoj otadžbini. Eto malo ovako, pošto je veliki post, veliki praznik za čeka uskoro, Vaskrs, za vas koji postite, neka vas Bog čuva, za one koji ne poste, neki njih sačuva, ali Boga mi neka se i oni pripreme da polako počnu da se više s Bogom druže. Kao što znate, u prošloj emisiji smo se puno družili. Moram da vam kažem da je stigao velik broj poruka. Gledanost emisije je bila izuzetno velika. Mislim da će to biti i večeras. Gosti u prošloj emisiji bili su pukovnik državne bezbjednosti Stevan Đurović i Slavko Nikić, on isto iz državne bezbjednosti. Tema je bila knjiga Komandantne ubice koje smo napisali Slavko Nikić i ja. Razgovarali smo o toj knjizi, to je prvi put, kao što znate, da su izašli tajni dosjeji 156 šiptarskih bandita, terorista, koji su širom Kosova i Metohije ubijali srpski narod, ubijali poštene Albance, ubijali Rome, ubijali koga su stigli, a koji im je smetao. Kao što znate, taj sud se već formira i sve informacije govore da će ova naša knjiga biti jedan od dokaznih materijala zato što su oni činili. Vidjet ćemo. Pa evo neke poruke koje su stigle u našu redakciju i meni. Ima i dosta. Ja sam izdvojio samo neke. Evo, ovako iz Kuršumlije. Marko kaže, svaka vam čast na tome što radite. Evo i mi u Kuršumliji nadahnjujemo se istinom koju vi pokazujete na AS televiziji. Iz Švajcarske se javila Milenka i Milanka i kažu ovako: dobro je što u Srbiji ima bar još jedna televizija u kojoj možemo da gledamo istinu bez koje naš narod nikada neće moći ići dalje. Nastavite i puno nas pozdravljaju. I jedna iz Beograda, Vladimir kaže svaka čast AS-u, jeste AS, tako idite i dalje. Evo, to su neke iz poruka iz one koje sam primio, od onih koje sam primio, tako da ćemo i u buduće ovako u svaku emisiju da kažemo ko nam se javlja. Inače, javljaju se ljudi iz Šapca, naravno, odavde, pa su se javljali iz Rume, javljali se iz Mitrovice, pa i Sjeverne Mitrovice, od Ozgova i tako dalje. Dakle, gledaju nas i na Kosovu, gledaju nas širom Srbije, a vi koji želite večeras da nagledate, možete i preko interneta www.rtvas.rs. Mnogi ste zvali mene danas, a ovih nekoliko dana kažu mi u režiji da je telefon stalno zvonio. Kad ste čuli da gospodin Radovan Kalavić dolazi, on ima lijepo prezime, Boga mi jes lijepo, ja mu na tom prezimenu zavidim, ali volim i ovo svoje. Dakle, tema emisije je istina i laži o Draži Mihajloviću. Ja sam čekao da gospodin Radovan Kalabić prođe neke televizije u Srbiji i gledao sam sve te emisije, moram priznati. Međutim, nisam bio zadovoljan onim što sam vidio. Ne zbog toga što gospodin Kalabić to ne bi rekao, nego što ti moji prijatelji koji su radili te emisije ipak nisu smjeli da pitaju sve i da traže odgovor na sve. Ja večeras ekskluzivno u Srbiji tražim odgovor na sve i čućete nešto što gospodin Kalabić možda i nije mogao da kaže, a htio je da kaže u emisijama koje su iza njega. Ako ništa, ja ću ga ipak pritisnuti da to bude onako kako mi to želimo. Dakle, gospodin Radovan Kalabić večeras je gost naše televizije, tema istina i laži o Draži Mihajloviću. Pomaže Bog. Dobro večer, gospodine Kalabiću. Bog vam pomogao.
I prvo da vam zahvalim na ovoj podršci za prezime, ali ja mislim da ni moje ime nije ništa manje lepo od prezimena. Ja imam dosta prijatelja Radovana i on je rijetki, jedan je u Hagu. Evo, vi ste ovdje, ima i dosta, nek su živi i zdravi. Lijepo ime i prezime. Hvala još jednom. Jeste u vezi sa Kalabićima? Svi su Kalabići i evo koristim ovu priliku da vaše... Pošto mnogi pitaju, ja znam da jeste, ali hoću da... Svi su Kalabići iz istog plemena, to je pleme Drobnjaka. Ja mogu da ispričam ovako vrlo kratko, selili su se u 3 kraka. Jedan krak je išao, to je selo Podnovlje, odakle i Milan Kalabić, otac Nikole Kalabića. Selo Podnovlje, to je dakle planina Vučjak. Drugi krak, odakle su moji po očevoj, odnosno dedovoj i pradedovoj liniji, išao je u Semberiju. I treći krak, Prnjavor, odnosno druga obala Drine. Vi ste se rodili u Bijeljini? Ja sam se rodio u Bijeljini. A na moju sramotu tek sam 86. godine shvatio da je poreklo plemena Drobnjaka, odakle potiču Kalabići, i to vrlo interesantno u Čikagu, gdje su mi rekli da je tu knjigu napisao Andrija Luburić. Sad pazite, ja sam bio mlad, pa sam jedino znao i povezivao sa onim zlikovcem ustaškim Maksom Luburićem. Pa sam pomislio da nije neka i neukusna šala da nam ustaše pišu o našem poreklu. Međutim, ima Luburića, među kojima je bio... U današnje vrijeme ne bi bilo ni čudo. Ne bi bilo ni čudo, Boga mi. Kakvo je vreme i kakav je duh vremena, ali ta knjiga je izašla 32. godine u izdanju Srpske kraljevske akademije u Beogradu, gde je loza, između ostalog, iz tog plemena su i Karadžići, i Kovačevići, da ne nabrajam dalje. Ako mi dozvolite samo isto, možda ovako informativno, kad su retka prezimena kod Srba u pitanju, onda se najpouzdaniji trag vodi preko slava njihovih. Moja slava je Đurđevdan, odnosno Sveti Georgije, kao što je bila i slava Nikole Kalabića i kao što njegovi direktni potomci danas, jer Nikola Kalabić ima Čukun unuke, u Valjevu je njegova unuka, na istoj adresi u Cara Lazara broj 19 živi, slava njihova je također Sveti Georgije. Jeste. Sad to ne može naravno se utvrditi za Jovanoviće, to ne može biti pouzdani, recimo, ili ona prezimena koja su brojna, ali za ređa prezimena, to gdje god da su se selili, slavu su svoju nosili sa sobom. Za vas koji ste se kasnije uključili, nego smo mi počeli, gledate emisiju Prozor u svijet, tema Istina i laži od Draže Mihajloviću. Ja sam Amil Lazić, autor i voditelj ove emisije, gost Radovan Kalabić. Izuzetan poznavalac ove istine, ja bih rekao ove istine, ali nažalost kod nas se sa istina zataškava, o tom ćemo nešto kasnije. Dragoš Bajić je uradio Ravnu Goru, napravio najveći falsifikat koji se može napraviti u srpskoj istoriji, u koga je ova država uložila ogromne pare u laž koju je pokazao srpskom narodu. Molim komentar. Pa ja ne bih imao ništa da dodam ovoj vašoj oceni, koja je krajnje precizna i objektivna. I bio sam u prilici nekoliko puta da govorim o tome preko medija. Opasnost je, ja mislim, još gora ako bi se dotični poredio recimo sa Bulajićem i sa tom slikom, izopačenom slikom vojske generala Mihajlovića i samog generala Mihajlovića, što to dolazi od nekog koji slovi, znate, za Srbine. Pa onda se kaže, pa evo kad vas on ovako predstavlja, a ikonografija je potpuno ista. Znači, to je jedna demonizacija vojske generala Mihajlovića. To su ljudi sa psihopatskim vidovima ponašanja, sa jednim izgledom koji je, možemo slobodno reći, zastrašujući. To su ljudi koji jedu meso na Veliki petak, kako ih je on sve predstavio, a na stranu što je to čist istorijski falsifikat. Iako mi dozvolite samo u nekoliko rečenica, istorija je to potvrdila, dokumenti o tome postoje, izvori postoje, pa kao i živi svedoci i akteri. General Mihajlović je odbio kapitulaciju kada je čuo za nju sa onom čuvenom njegovom izjavom koja se pamti,
da srpski narod ne poznaje reč kapitulacija. Na Ozrenu, gdje je dobio tu vest, naš prijatelj Miladin Nedić, inače veliki prijatelj Radovana Karadžića, prvog predsjednika legalno izabranog Republike Srpske, je postavio spomen ploču na mestu gdje je general Mihajlović odbio kapitulaciju i 26. evo koristim ovu priliku da kažem, 26. će biti ponovo svečanost na Ozrenu gdje će se okupiti poštovaoci generala Mihajlovića na tom mestu gdje je odbio kapitulaciju ondašnje kraljeve Jugoslovenske vojske. Ko podiže to obilježje? To obilježje podižu rodoljubi srpski sa Ozrena. I podigli su drugi nego oni? Pa, ko bi drugi? Ko bi drugi? Jer sad vidite, istorijski general Mihajlović pruža prvi otpor i dolazi u sukob sa nemačkim okupatorom 15. aprila 1941. To je još aprilski rat, znate. Postoje, danas već objavljuju posmrtnice, Nemci svojim vojnicima koji su poginuli u okršaju sa brzim odredom na čijem je čelu bio general Mihajlović. Sve to vi naravno nemate u toj seriji koju ja nazvao jednim istorijskim falsifikatom, jednom velikom prevarom. I sad vidite, ako smo na tragu cele te priče, moć pokretljivih slika u propagandi je, vi to vrlo dobro znate, velika. Nažalost, naš narod nije baš sklon mnogo čitanju, to moramo da priznamo, i on više je epski narod, narod usmene kulture. A u posljednje vreme ipak su pokretne slike, odnosno televizija kao mediji, ima skoro presudnu ulogu čak i u obrazovanju izvesnog sloja naših ljudi, da ne uključujem tu još i internet. Tako da se bojim da će ta slika, naročito kod mlađeg sveta, ostati u glavi fiksirana. Ostati, nažalost, u glavi fiksirana i oni će imati pred sobom, umjesto istorijski predstavljenu objektivnu ličnost generala Mihajlovića, koji je bio Srbin, pravoslavne vere, odlučan čovek, imaće pred sobom, dakle, sliku jednog neodlučnog, da ne upotrebim neku ružniju reč, čovjeka bez vizije, čovjeka bez pravog programa, koji je možda bio i lično pošten, ali okružen jednom razbojničkom bandom. Što je apsurd i nije tačno. Što je laž. Što je laž istorijska. A ta njegova desetina, pazite, imate sad jedan drugi sloj, to je asocijativni sloj pogubnog značenja te serije, tog falsifikata, jer imate onu čuvenu scenu u petom nastavku kada u istočnoj Bosni, a pazite, lokacija je vrlo bitna, jer se ona povezuje sa vremenom gde se vrši demonizacija Srba ponovo u 20. veku, pred kraj 20. veka, gde general Mihajlović drži jedan krajnje ovako moralno ispravan govor, pušta dvojicu muslimana, oca i sina, da bi njegova desetina odmah iza njegovih leđa izvršila zločin, prvo pogazila njegovu naredbu i da bi se još koji motiv predstavio, da bi usput još i opljačkali te nesretnike. Istorija, akteri glavni, među kojima je major Stanković, opisali su to scenu, Pavle Mešković, pukovnik također, koji su bili tu prisutni. To je opet istorijski falsifikat, ali eto, to je otišlo u javnost i vi onda imate prebacivanje odmah na Srebrenicu. Pa se kaže, evo, koja je, dakle, projekat jedan također, oko koga se i dalje lome koplja, ali jedno što je sigurno. Sigurno je da propagandistički ono što dolazi sa zapada nije istina. Ja mislim da to nije slučajno. Nema slučaja, znate, nema slučaja. Ja inače tu teoriju, oni uvijek kažu to je teorija za, nema tu teorije zavere, to je po meni napravljeno smišljeno na vrijeme i znalo se kad tačno treba da se uradi. Ja sam seriju gledao do te epizode, više i nisam gledao, jer naravno odmah asocijacija pada na ovo što ste vi reklo. Evo ga Srebrenica, evo Srbi koljači, evo ono. Dakle, ta nečovječnost Bajića, pogubnost koja se vodi prema našoj zemlji, da se ubije svaki otpor, da se što više laži natamani na naša leđa
i da se mi potamanimo sa lažima, neistinama oko Srebrenice i mnoge druge stvari. Toliko je užasna i velika i postavlja se pitanje kako je moguće u jednoj ovakvoj državi da se tolike ogromne pare ulaže u nešto ovako što nije istina i što nas još više baca na pod onih neprijatelja koji žele da nas slože, ali baš onako duboko da ne možemo da lahnemo. Šta je to pobogu Pa vidjeti? vidite ovako, prvo mi nismo suverena država. Mi smo okupirana država. Mi smo okupirana država gde jednostavno više figurira pojam Srbije kao jedan geografski pojam za sad i tako se ovaj strani faktor koji u stvari kreira političku scenu u Srbiji odnosi prema nama. A ova asocijacija konkretna o kojoj govorimo i posle koje vi niste ni gledali, uostalom kao i ja koji sam prekinuo da gledam, jer sam gledao iz jedne naučno-istorijske, da kažem, radoznalosti, da vidim kako će biti predstavljeno, nije ni ona slučajna. Kad pominjete teoriju zavere, ne postoji teorija zavere, postoji praksa zavere. Tačno. Ali je on tu zadovoljio, dakle, i strani faktor, koji od početka 20. veka, da vam kažem, nije pojam krivice koji stalno pokušava Srbima da se nametne, on nije počeo 90. godina 20. veka. On je počeo odmah od 903. godine i majskog prevrata i demonizacija i satanizacija Srba. I u tom kontinuitetu on je zadovoljio strani faktor i zadovoljio je domaće titoiste, znate, koji su rekli, sad ne može više ovolika laž o pokretu generala Mihajlovića, koji je bio prvi gerilac u okupiranoj Evropi, što opet Zapadu ne ide u prilog, kako priznati jednom Srbinu, da je podigao u Evropi prvi barjak nepokornosti protiv Hitlera, a s druge strane da napravimo razliku između titoista i komunista. Jer, pazite, nikakav mi komunizam nismo imali, naročito ne od 1948. godine, jer je Broz pobio pre, u toku rata i posle rata. Sve što je zaista bilo izvorno komunistički opredeljeno, a uglavnom su opet žrtve i njegovih unutarpartijskih obračuna bili Srbi. I mnogi su Srbi u zabludi koji misle da je on ruski čovek. On je projekat titoizam i Tito. Njega ne treba posmatrati kao istorijsku ličnost, jer vi ne možete ni utvrditi za tog čoveka elementarne činjenice. Ako neko za sebe kaže da ima 15 datuma rođenja i 16 datuma kad je došao na čelo komunističke partije, onda vi isključujete, kad mu se ne zna broj zakonitih, nezakonitih supruga, dece i tako dalje, broj lažnih imena koje je koristio. Ali ga možete posmatrati u smislu jednog projekta, i to pre svega antisrpskog projekta. I to dobrog antisrpskog projekta. Upakovanog, dakle, na najsofisticiraniji mogući način, koji je, vršeći rasrbljavanje, zajedno, nažalost, sa njegovim titoističkim kadrovima, rasrbljavanje naše i uništavanje srpskog identiteta, ljudima je ostalo, onim koji su živjeli u njegovoj epohi, da kažu, pa bilo je kao mirno, imali su mogućnost da idu do Trsta, pritom nikad nisu otišli u crkvu Svetog Spiridona u Trstu, nego su išli, jako ona, na Ponte Rosu. Uglavnom su išli da kupuju krpice i farmerice i tako dalje, ne shvatajući da je taj projekat jedan od najpogubnijih projekata po Srbiji. I u tom pogledu, kažem, evo, kad smo već počeli oko te serije, on je uspeo, dakle, da zadovolji strani faktor koji krivicu Srba treba da potkrepi u medijskom, dakle, obliku, jer vidite, nije to umetničko delo, pa da vi imate apsolutnu slobodu umetničke kreacije. Ako ste vi nečemu dali ime Ravna Gora, čak lokalitet, vi ste time se već obavezali i istorijske ličnosti poput generala Mihajlovića. Obavezali ste se onda kao autori na izvesnu istorijsku objektivnost. U ovom slučaju mi smo dobili istorijske falsifikate sa ovim, dakle, pratećim možda motivacijama, a ko je tu zadovoljen? Zadovoljena je i zapadna i titoistička strana. Je li ovo drugo ubijanje Draže Mihajlovića u ovoj seriji? Ovo je pokušaj, ja mislim, definitivnog ubijanja, jer vidite, general Mihajlović je živ. Vladika Nikola je govorio, mnogo je mrtvih među živima i mnogo živih među mrtvima.
General Mihajlović još živi u kolektivnom pamćenju srpskog naroda kao heroj. A to je opasno danas. Pa to je opasno, jer pazite, ako Srbi se dokopaju istine o generalu Mihajloviću, možda se dokopaju i slobode. Zato oni neće njega da rehabilituju. Pazite, pa mi živimo u jednom takvom paradoksu. Oni ne smiju da ga rehabilituju. Pa ne smiju, naravno da ne smiju. Jer pogledajte koji su to paradoksi. 2006. godine najviše zakonodavno telo u Srbiji, a to je Skupština. Ono donosi zakon o izjednačavanju prava antifašističkih boraca, ravnogoraca i Narodno-oslobodilačkog pokreta. Svi, dakle, vojnici koji su bili pod komandom generala Mihajlovića su rehabilitovani, samo nije rehabilitovan komandant. Pored niza istorijskih fakata koji postoje, koji su dokazani, i dalje se na sudu odvija proces sa potpuno neizglednim krajem. Rasteže, razvlači, tamo kao na neku pozornicu iz doba Jure istrčavaju neki subnori, pa neki skojevci, Ba, još ti se udovi. pa žene u crnom, Da. da bi protestovali, pazite, molim vas, protiv generala Mihajlovića i njegove rehabilitacije. A gledajte opet sljedeći paradoks. Te nevladine organizacije koje su uglavnom finansirane iz američkih fondova protestuju protiv rehabilitacije sudske generala Mihajlovića, označavajući ga kao fašistu, a oni koji ih finansiraju danas, njihov nekadašnji predsjednik odlikovao ga je posmrtno najvećom ordenom lente. Pa pogledajte, molim vas, gdje mi to onda živimo? Šta je to po vama što do sada odraži nije smjelo i neće da se kaže? Pa mnogo toga o generalu Mihajloviću niti je smjelo, niti će da se kaže. Znate, pre svega da je general Mihajlović, ajde da krenemo tako da uzmemo graničnu jednu liniju pred kraj rata, to je Svetosavski kongres. Da je general Mihajlović pre svega bio čovjek demokratske vizije, parlamentarne ustavne monarhije, pazite, svih onih vrednosti na čemu insistira današnja takozvana Evropska unija i što oni zovu evropskim vrednostima, koji je u svojim redovima imao sve nacionalnosti. On je već tad bio iznad svega ovog Evropskog. Pa on je iznad svega ovog bio tad. Pazite sad da mi primenimo, ajte da uzmemo takvu možda malo jednu ovako eksperimentalnu priču, da mi uzmemo koje vrednosti general Mihajlović u vremenu u kome je dao otpor prvi i to u Evropi Hitleru, koje vrednosti on promovisao u svom pokretu. Pa ćete vi vidjeti da osim toga što su sve partije bile zastupljene, pazite, njemu je kongres u selu Ba predsjedavao je dr. Živko Topalović, koji je onda vodio socijaldemokratsku partiju, dakle levičar. U njegovim redovima su bili i muslimani, bili su Hrvati, bilo je dosta Slovenaca. On je silne izbjeglice iz Slovenije, iz Hrvatske prihvatio, zbrinuo i tako dalje, zajedno naravno sa Tomom Maksimovićem, koji je bio ministar, možete reći, u Nedićevoj vladi. Kad bismo sve te vrednosti koje on promovisao pogledali, on je isprednjačio, dakle, debelo ispred današnje... Nema tu Evrope, nema tu demokratije. To je problem. To je problem. To je problem što je nedavno rekao jedan nadbiskup, neki Hočevar. Kaže, ne možete vi, Srbi, u Evropu sa Svetim Savom. A ja ga pitam kako vi možete sa Antom Pavelićem. Šta smeta Evropi? Pa smeta to kađenje čovjeka. Jer u onom gdje se Srbin okadio je ljubav, ljepota, parlamentarizam, draž, istina, istorija, sve ono što Evropa nema. I ja mislim, to je moje mišljenje privatno, naravno vi tu temu bolje poznajete od mene, da je sad draža opasan za Evropu. A zašto je opasan? Opasan je jer ne daj Bože. Ako se preko njega bude branila sloboda, šta će onda ovi drugi raditi? Jer treba ovdje ubiti sve što miriše i ima smisla kad je u pitanju sloboda.
Vidite, vera i sloboda, to su između ostalog dva atributa vezana za ličnost generala Draže Mihajlovića. Vi znate da je on bio pobožan čovek. Da. Vi znate da je to kršten čovek. Kršten je u crkvi Svetog Konstantina i Svete carice Jelene u Ivanjici, sa kumovima, sa krštenicom koji je držao do svoje slave, do starih srpskih običaja, do slobode. To su dakle kategorije i u tom pogledu se potpuno slažemo. To su kategorije koje su danas opasne, a posebno samosvojnost i srpski identitet. One predstavljaju jednu veliku opasnost jer ono što se danas naziva globalističkim konceptom sveta, ono računa sa poništenjem svih identitetskih razlika, posebnosti, i to je jedan novi vid totalitarizma, ako hoćete, koji samo ne počiva više na, recimo, nacionalno-verskim karakteristikama, nego ide na vulgarni materijalizam. Ako hoćemo, evo, da uprostimo neke stvari, i čim malo zagrebete ispod površine, doći ćete opet do konfesionalnog pitanja i vidjet ćete da jedan Alojzije Stepinac može da se beatifikuje, a general Mihajlović ne može ni sudski da se rehabilituje. U ovom broju zbilje, ja o tome, ne ja, nego pišu moji saradnici, Srpska pravoslavna crkva još uvijek ćuti, nije dovoljno, ovi naši komunisti u crkvi ćute, ništa ne držu svoj glas kad je u pitanju taj zlotvor i taj zločinac. Zna li se grob tačno gdje je Draže Mihajlovića? Kad bi se znao gdje je grob generala Mihajlovića, onda bi mi mogli da zaključimo da njega nisu ubili titoisti. Jer titoisti su ubijali svoje protivnike, posebno među srpskim nacionalistima i srpskim rodoljubima, na jedan sasvim određen i monstruozan način. Vi ako pogledate kako su završili život i šta je bilo sa posmrtnim ostacima Dražinih najbližih saradnika, tu pre svega mislim na jednog Dragoslava Račića, komandanta Cersko-Majevičke grupe Korpusa, koga su nakon ubistva izložili su ga, vukli su ga od planine Bobije, od Slavkovice pa sve do Ljubovije, gde su ga izložili na mesto današnje autobuske stanice, ne dajući nikom da mu priđe. Da ga vidi narod, je. Da ga vidi narod, tako je, nikome ne dajući da ga priđe, ni da ga sahrani, i onda su ga prepustili, jel da, psima lutalicama. Ako uzmete kako je završio, ajde da pomenem, pošto smo u ovom kraju u Mačvi, i u blizini Podrinja, jeromonah Georgije Bojić Džidža, starešina manastira Tronoše, koga su zakopali, pa su ga iskopali, pa su ga konačno bacili u Savu, da ne ostane ni jedan atom njegov. Ako imate na umu kako je završio Filip Ajdačić, ako imate na umu niz drugih slučajeva nižih, dakle, oficira, oni su jednostavno išli na to da se ni jedan atom biološki i materijalni njihovih neprijatelja ne sačuva na zemlji. Bilo je i praktičnih, a bilo je i drugih razloga. Praktični razlog je bio jer su negde u podsvesti oni znali da ukoliko se otkrije ikad grob generala Mihajlovića, da će postati svetilište. Da će postati za hodočašće. Jeste, svetilište, da. To je jedan od praktičnih razloga. Drugi razlog je taj što ga se boje mrtvog čak više nego živog. Jer to je ta jedna patologija njihova, jer ne zaboravite, osnovna razlika između pokreta generala Mihajlovića i pokreta koji je predvodio Broz, oni su bili antihrišćani. Ne ateisti samo, nego antihrišćani. I uzmite šta su radili sa crkvom srpskom pravoslavnom. Evo, vi živite na Fruškoj gori. Pa Ustaše su imali jednog manastira koji nisu oskrnavili, odakle koji nisu opljačkali na Fruškoj gori. Koliko su poklali i bacili dole. Tako su isto radili jer je to pre svega jedan antihrišćanski bio pokret. Za razliku od generala Mihajlovića koji je bio na čelu kao hrišćanin i kao pravoslavac i kao verujući čovek na čelu jednog pokreta koji je držao do vere i do naše srpske pravoslavne tradicije. Prema tome,
moje lično ubeđenje i poruka je, ne mogu da stojim iza nje jer nemam dokaza, generala Mihajlovića ne treba mi Srbi ni da tražimo na zemlji. On je sebi, kako je govorio vladika Nikolaj Velimirović, sebi našao dostojno mesto, ali se postavlja jedno drugo pitanje. Generalu Mihajloviću danas ne treba ništa. On je našao mesto tamo gdje ga je našao. Ali ako Srbima današnjim nije stalo da saznaju istinu pravu o generalu Mihajloviću i njegovom pokretu, Onda je to tragično. onda je to tragedija po naš narod. To je velika tragedija. Ima jedna pretpostavka, pošto ja sam imao priliku da malo pričam i sa Đujićem. Naravno, ovo što ću reći nije njegovo. O tom nisam s njim razgovarao. Ali znam jednu priču da je navodno Đujić imao prijedlog kako da ga izvuče i da ga Draža nije ili poslušao ili nije htio da posluša. Šta je od toga tačno? Pa vidite, vam kažem, Vojvoda Đujić je imao jednu između ostalih prednost što je geografski. On se naslanjao koliko toliko u blizinu teritorije gdje su bili američki saveznici. Vi kad pogledate tamo gdje su u Austriju, recimo, pokušali da pređu, uglavnom vojska, recimo, Vojvode Pavla Đurišića, i svi oni koji su prešli u englesku zonu, vi znate da su ih Englezi vraćali. Jeste. Odnosno, vratili su ih u zamandaljenim vagonima i prepustili na klanicu Brozu. Amerikanci to ipak nisu radili. Jer, znate, valjalo bi napraviti razliku. Glavni ton davali su ipak Englezi. Celoj toj i izdaji generala Mihajlovića i svim mogućim nepočinstvima. Oni su uvijek iza svega stajali. Iza svega su oni stojali. Amerikanci su tu imali jednu dozu, da je tako nazovem, zahvalnosti. Ne zaboravite da je general Mihajlović spasao blizu 500 američkih pilota. Oni su do danas dani zahvalni. Napravili su čak školu jednu u Pranjanima, gdje je bio taj improvizovani aerodrom. Odlikovali su ga od strane njihovog predsjednika najvišim ordenjem. Tražili su da prisustvuju tom montiranom procesu. Naravno, nije im bilo dozvoljeno. Onda na kraju krajeva Amerikanci su pisali otvoreno o tome kako je general Mihajlović i pao u ruke goniocima Josipa Broza Tita, o čemu Englezi naravno nisu govorili ništa. Ali imajte na umu da je američki, tako da kažem, spoljno-politički prioritet u Drugom svjetskom ratu bio da očuvaju Veliku Britaniju kao imperiju. Tačno. I sledeći tu, dakle, geopolitičku logiku, možda oni nisu sebi dozvolili čak ni spašavanje generala Mihajlovića. A ovo što ste pomenuli za ovu pretpostavku da je imao Vojvoda Đujić način ili predlog ili ideju kako da se spasi general Mihajlović, postoji prepiska. Nije Đujić imao jedini ideju, imalo ih je njih više. Između ostalog imao i doktor Živko Topalović, koji vam je bio izuzetno cenjen kao levičar u krugovima zapadnih levičara, dakle ne boljševika. I on je bio svojevremeno generalni sekretar socijalističke internacionale, ali ove zapadne, sa sedištem u Londonu. Dok je boravio u Švajcarskoj, on ga je molio u više navrata, postoji prepiska, da general Mihajlović se bar oporavi, budući da je bio bolestan od tifusa početkom 1946. godine, gde mu je general Mihajlović odgovorio da se ne može na đonovima svojih vojničkih cokula poneti svoje otadžbine i da će on ostati do kraja u otadžbini. Nakon svih istraživanja, moje lično mišljenje da je on gajio nadu da će srpski narod baciti totalitarizam i komunizam, da je to i pobediti na kraju. U tom smislu on je izdavao naređenja. Posle Zerengore, to je maj, mesec 1945. godine, i to je kraj vojnički. General Mihajlović i tad izdaje naređenje da se prebacuju preko Drine u Srbiju. Po trojkama, petorkama, desetorkama, kako ko zna,
da pokušaju i dalje da organizuju svoju mrežu i da će srpski narod uskoro ustati protiv komunizma. Dakle, možda bi, evo, zajedno tragamo i vi i ja za ovim mogućim odgovorima, ali kažem, siguran sam da je bio uveren da to neće potrajati i da će srpski narod zbaciti komunizam, što naravno Je li mogu ubiti Tita na onom sastanku? General I Mihajlović... tu isto postoji određene stvari, da je tu, da on nije čak dao, da je bilo... Znate kako, to je već bilo, oni su imali dva Tu je sastanka. šteta što ga ne ubiše tu. Vidite, Momire, ja mislim da bi oni našli drugog Broza da je ubio ovog. Ali to opet ne bi bio general Mihajlović, srpski oficir koji kad da reč, zna se šta je reč. Da, on je da. Oni su imali dva sastanka oči u oči. Jedan je bio u kući proslavljenog vojvode Živojina Mišića u Struganiku 19. septembra 1941. godine. I tada Dražini saradnici, među kojima je prednjačio Vučko Ignjatović, već su bili sve pripremili i samo su tražili dozvolu da uradi to. Generala Mihajlovića. Na što im je on održao jedno moralno predavanje i podsjetio ih šta znači kad srpski oficir da reč. A on je dao reč tom međunarodnom projektu antisrpskom da mu se neće ništa dogoditi. Tako je, ajde da kažem, podržao, ukorio svoje saradnike kojima je to došlo kao ideja. Drugi sastanak je bio 26. oktobra u Brajićima 1941. godine i u jednom i u drugom slučaju general Mihajlović je video da ispred sebe ima diletanta u vojničkom pogledu, dakle u pogledu vojnog obrazovanja. A pazite sad kakav je paradoks. Taj isti koji nije znao da čita vojne sekcije postao je kasnije doktor vojnih nauka. Da. I ako se ne varam i član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni i tako dalje. Prema tome, ne bi general Mihajlović bio Srbin sa takvom oficirskom rečju pravoslavne vere da je preduzeo to što je mogao da preduzme. Druga je priča šta je Broz uradio sa njim, kasnije. Ali to je priča o jednoj nezahvalnosti. To je priča o jednom monstrumu na kraju krajeva koji je... Tako je, vi imate na jednoj strani viteza, kakav je bio general Mihajlović, i imate na drugoj strani monstruoznu jednu projekciju, projekat jedan. Ja molim režiju da pripremi reklame, malo pauze, da vidimo i neke spotove. Samo da kažem našim gledalcima, ova knjiga Nikole Cincara Popovskog, poznatog srpskog pisca, zove se Uvid Ata. Ja znam da ćete vi mnogi večeras da se javljate, svi koji se javite dobit ćete na poklon ovu i druge njegove knjige. On je večeras jedan od sponzora ove emisije. Kad je čuo o čemu je tema, on je rekao ja ću da učestvujem u dijelu realizacije ove emisije gdje je gost gospodin Kalabić. I evo ja se javno zahvaljujem Nikolu Cincaru Popovskom. Na kraju ćete čuti dvije njegove sjajne pjesme. Inače, on je vrh srpske literature. Nikoli Cincaru Popovskom hvala. Hvala i u moje ime. Gospodin Kalabić se zahvaljuje. Dakle, Uvid Data, svi koji se večeras javite, dobit ćete. Dole vam ide Kajron za knjigu i zbilju. Samo da vam kažem par rečenica o ovom broju zbilje. Idemo, evo ovako, kad govorimo o Draži, evo kako izgleda jedan srpski vojnik, ovo je rad akademskog slikara gospodina Drobnjaka, kome zbilja obilježava 50 godišnjicu rada, jer ovi srpski komunisti to nikada nisu htjeli da urade, mada je slavu Srbije prenio i ponio od Moskve do Njujorka, cijele Evrope, ali tako to u Srbiji. Zbilja se u ovom broju specijalno bavi i Radetom Šerbedžijom. Kažem to namjerno Radetom Šerbedžijom, i on ovih dana posjetio Sarajevo, uklopio se u one tamo proteste, ali mu nije palo na pamet da se priupita šta je sa njegovim srpskim narodom koji ne smije da piše svoje pismo, kome već popisuju tamo radnje, jeli, pripremaju se kristalne noći ko za vrijeme Hitlera, i on kad dođe lijepo ovdje u Beograd dobije pare, dobije sve što treba, ali gospodin Kalabić ne može dobiti pare da napiše jednu knjigu od Draži Mihajlovića. Tako je to ide. Naravno, ovdje je specijalni izveštaj iz Ukrajine. I naš poznati istoričar
koga gospodin Kalabić dobro poznaje, on je naš zajednički prijatelj, koji je Bulajić, koji je umro od srčanog udara kad ga je Boris Tadić izbacio iz njegove kancelarije. To je tačno, tako? Tako je, da. I rasturili su tad, u stvari, muzej genocida koji je on je to vodio skupljao silnu građu godinama. I ja sam se dan prije toga čuo s njim i on je ostavio neke stvari i dokumente o Jasenovcu koje ja sad ovdje objavljujem dodatno u zbili. I naravno, evo ga ovdje, ustaštvo koje se ne smije zaboraviti, govorimo o Stepincu, evo šta se priprema o njemu i kako se radi u svijetu, da na kraju krajeva kad postane svetac, da mu se slave po Hrvatskoj slave, pa je sva prilika da će neki pokatoličani Srbi i ovi koji su tad prihvatili ovo ustaštvo morati i to da radi. Ono što je vrlo bitno u ovom broju zbilje je to da ima jedan zanimljiv tekst, a mi ćemo se ovim tekstom baviti, to je da je Europska unija do sada najsloženiji projekat Rimokatoličke crkve, odnosno Vatikana. Ove su neke od tema kojima se bavi zbilja, koju možete naručiti zajedno sa knjigom Komandantne ubice gospodina Slavka Nikića i mene. Mi ćemo nastaviti našu priču. Poslije ove pauze otvaramo telefon 015-341-077. Sva pitanja gospodinu Kalabiću. Zadovoljstvo ga je slušati. Vi večeras imate ekskluzivnu priliku da čujete ono što on nije mogao da kaže na nekim drugim televizijama. Molim reklame, spot, malo ćemo se odvoriti pa krećemo dalje. Restoran i konačište Vila Bela Ruža nalazi se u Sremskoj Mitrovici na obali reke Save. Tradicija restorana je dobra kuhinja i profesionalna usluga. U svojoj raznovrsnoj i bogatoj ponudi Bela Ruža nudi hladni bife, predjela, internacionalne specijalitete francuske i italijanske kuhinje, morske ribe, salate i plodove mora, nacionalnu kuhinju, pečenje ispod sača. Restoran raspolaže kapacitetom od 200 mesta, a zbog svog prijatnog ambijenta pogodan je za organizovanje poslovnih ručkova, banketa i drugih svečanosti. Gostima je na raspolaganju i 9 moderno opremljenih soba sa klima uređajima, televizorima, satelitskim programima i zasebnim kupatilima. U sklopu restorana nalaze se i 4 savremeno opremljene garaže za potrebe korisnika, koji jednom poseti vilu Bela Ruža poželeće da se vrati i prepusti prijatnom ambijentu i mnogobrojnim gastronomskim užicima. Restoran i konačište Vila Bela Ruža. Mala ruska apoteka sa sedištem u Beogradu otvorena je pre godinu dana sa ciljem da promoviše i učini dostupnim i našem stanovništvu prirodne preparate iz Rusije. Reč je o preparatima farmaceutske kuće Diot, koji su suplementi ishrani. Ovi proizvodi su plod dugogodišnje saradnje sa najznačajnijim ruskim naučnicima i istraživačima iz sfere vojne i prirodne medicine. U ovom izdanju vitamina predstavljamo vam kalcijum aktiv, selen aktiv i jod aktiv. Evo, predstavit ćemo vam za početak kalcijum aktiv, s obzirom da veliki broj stanovništva, pogotovo ženske populacije, boluje od nedostatka kalcijuma, odnosno od osteopenije i osteoporoze. Zubni karijes, da naglasim, također jeste nedostatak kalcijuma, tako da se suplementacija ovim mineralom preporučuje pre svega u tim slučajevima, a isto tako i zdravoj populaciji gde su povećane potrebe za kalcijumom, odnosno trudnicama, dojiljama, sportistima, kod intenzivnog rasta i razvoja, kod adolescenata i sl. Ovaj kalcijum je zanimljiv i ističe se u odnosu na ostale preparate jer je organskog porekla, sa vitaminom je D3 i fosforom koji učestvuju u metabolizmu kalcijuma, tako da se on lakše i bolje usvaja. Imamo preparate Selen Activ također, koji služi kao jako dobar antioksidant. Antioksidanti su supstance koji čuvaju naše ćelije od lošeg dejstva slobodnih radikala. Slobodni radikali jako destruktivno deluju na ćeliju i pre svega su inicijatori ranih bora, ateroskleroze i raka, tako da se korišćenjem Selen aktiva sprečavaju sve te napomenute pojave. I posebno se preporučuje suplementacija Selen aktivom kod oslabljenog imuniteta, kod zamora, kod pušača,
zatim kod ljudi koji su oboleli od akutnih i hroničnih bolesti da što pre ozdrave. I imamo preparat Jod Aktiv, to je preparat joda sa mlečnim belančevinama. To je jako zanimljivo jer je u tom smislu to pametni, odnosno inteligentni jod, zato što kada se uzima taj kompleks joda sa mlečnim belančevinama, koji je inače analog onom jodu koji smo primili sa prvim kapljama majčinog mleka, organizam reaguje tako da ukoliko postoji deficit, jetrolučni enzim koji razgrađuje kompleks i jod se usvaja u hormone štitne žlezde. Jod je inače strukturni element hormona štitne žlezde. Ako ne postoji deficit joda, onda se kompleks u obliku kom je unet izlučuje iz organizma bezbedno. Svih 10 ruskih prirodnih preparata koliko ih za sada možete nabaviti u maloj ruskoj apoteci dokazano utiču na suzbijanje postojećih zdravstvenih tegoba, ali su se pokazali kao dragoceni i u prevenciji. Ukoliko imate bilo kakve nejasnoće u vezi sa ovim preparatima, za konsultacije vam stoji na raspolaganju naš nutricionista. Zato odmorite organizam od teških medikamenata, koji vas sa jedne strane leče, a s druge čine još bolesnijim. I dajte šansu prirodnim neškodljivim preparatima, poručuju za kraj zaposleni u maloj ruskoj apoteci. Христос воскрес, мне нищенка сказала, и всем законам улиц вопреки. В ее словах так просто исчезала грязь тротуаров, обман протянутой руки. Воскресни, сердце, ну воскресни, и для земли, и для небес, чтоб ветер пел в тебе, как песню. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, звала на прохожих и опускала грешные глаза, но в тех глазах вдруг лик являлся Божий, и сердце знало, ей не подать сейчас нельзя. Воскресни, сердце, ну воскресни, и для земли, и для небес, чтоб ветер пел в тебе, как песню. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, звучало скорбным плачем, взрывая светлым эхом тишину. Так дай же, Бог, остаться сердцу зрячим, кому подать, а перед кем склонить главу. Воскресни, сердце, ну воскресни, и для земли, и для небес, чтоб ветер пел в тебе, как песню. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Воскресни, сердце, ну
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Poštovani gledalci, vi koji ste se kasnije uključili u naš program i gledate emisiju Prozor u svet, tema emisije Istine i laži od Draže Mihajloviću, naš gost je gospodin Radovan Kalabić, koji je večera zaista uzburkao vas, odnosno gledalce koji gledaju naš program. Tema je izuzetna. Dakle, vi gledate emisiju još jednom Prozor u svet. Ja sam Momir Lazić, urednik i voditelj ove emisije. Naš telefon je 015-341-077. Očekujemo da se javite iz cijele Srbije. Dakle, od ovog trenutka možete da postavite pitanje vašem i mom gostu. A mi ćemo, dok se vi ne počnete uključivati, nastaviti ovaj naš razgovor. Ima jedna zanimljiva stvar koju bih želio da čujem od vas, a to je, primjer, kad govorimo o Draži, pa pomenemo Vuka Draškovića. Šta to znači, molim vas? Pa znate kako, general Mihajlović je imao tu, da kažem, posmrtnu nesreću da su mnogi manipulisali, naročito u političke svrhe, što se i danas radi, jer, pazite, čim partijska priča preuzme istorijsku istinu, odnosno stavi monopol na istorijsku istinu o ulozi generala Mihajlovića i isturi ga kao zastavu zarad političkog profita, onda su to neke stvari koje bi se hrišćanskim rečnikom mogli nazvati greh. Vi danas vidite da oni koji su bili najgorljiviji zastupnici ideja generala Mihajlovića potpuno su odustali i od pominjanja njegovog imena, ali ja mislim na kraju krajeva da je to i dobro da se istaloži, jer vidite, sve će doći na svoje mjesto. Imamo gledalce. Moramo ih ispoštovati. Vi oprostite ako ponekad ja vas prekinem. Halo? Halo? Pomaže Bog, dobro večer, izvolite. Pomaže vam Bog, gospodine Momo, pomaže Bog vašem gostu Kalabiću. Izvolite. Pitanja imam dva. Pošto sam se ja kasno uključio, da li je potomak Nikole Kalabić ovaj uvaženi gospodin? To je već odgovorio, jest, ali ponovit ću ukratko i vama. Drugo? Kasno sam se uključio. Ja se izvinjam. A još jedno pitanje za gospodina, isključivo. Da je živ naš Čiča, a živi u mislima, čisti ljudi, a ima nas, hvala gospodu, puno. Ovi izdajice, ovi ispljuvci Slobodana Miloševića, ovi izdajice slavnog vojvode Vojislava Šešelja, da li bi njega iskipali i poslali u Hag? Zbog toga isključivo što je pokazao zube ovoj Uniji i NATO paktu. Ja mislim da je jasno pitanje i želeo bi njegovo mišljenje. Hvala lijepo. Čuli ste? Ja i nisam dobro razumeo, moram da priznam, cenjenog slušaoca vašeg. Da je živ general... Živ Draža Mihajlović sigurno se ne bi ovako radilo kao što se radi sad, nego bi se on suprotstavio i NATO paktu i svemu ovo što nam se dešavalo danas. General Mihajlović je zato i morao da bude uklonjen i ostavljen na Teheranskoj konferenciji da bi moglo ovo da se radi sa Srbima što se danas radi. I ne samo danas, nego, evo, ajde uzmimo više od 2 decenije, odnosno od 43. pa nadalje. Jer znate, istinoljubivost njegova, njegov slobodarski duh, njegova pravdoljubivost, njegov srpski rodoljubivi osjećaj, njegov verski, pravoslavni i svetosavski pristup, naravno da ne bi dozvolio ovo da se događa što se događa danas. Ali to je naravno u nivou pretpostavke. Znate, kad
podvučete jednu crtu i kad neko pita zbog čega je general Mihajlović morao da bude na gubitničkoj strani u ovom ratu, nije bio samo general Mihajlović. Morao je ceo srpski narod da bude gubitnik. Tu je, dakle, po meni glavna priča. Još jedno pitanje, halo? Pomaže Bog. Bog pomogao, izvolite. Pa hteo bih gospodina Kalabića da pitam nešto u vezi Zagorke Vasić. To je prvo pitanje. Drugo, Ponovite to, slabo sam vas čuo. A molim režiju malo da izoštri ton, jer mi slabo čujemo ovamo. Hteo bih da pitam gospodina Kalabića u vezi Zagorke Vasić. Neka pojasni malo samo ja. Koja je treću fotografiju dobila i mesto u Lisičijem potoku kao potencijalno mesto gdje je sahranjen general Mihajlović. A ko je dobio te fotografije i ime koje ste pomenuli? Zagorka Vasić. Zagorka? Vasić. Vasić, dobro. Nešto o njoj i o toj trećoj fotografiji sa streljanja koja je se pojavila u Italiji među četnicima. Znate, ja znam na koju vi fotografiju, ako se čujemo sad. Da, sad. Znam na koju fotografiju mislite, to je fotografija koja je neposredno posle rata kružila u srpskoj emigraciji i za nju postoje do duše neproverene, odnosno ne može se utvrdi verodostojnost. Da je na toj fotografiji beživotno telo generala Mihajlovića odmah nakon streljanja i da je lokacija bila u Lisičijem potoku. Čak postoje neke pretpostavke i da je srpska emigracija debelo platila tu fotografiju da bi do nje došla. I postoji čak i pretpostavka da je Broz tražio, pošto je on prvo ušao kad je ulazio u Beograd, on je oslobađao Beograd. On je odmah oslobodio Dedinje i ušao je u Kraljev dvor. Jer vi kad pogledate sa Dedinja, može da se vidi Lisičiji potok, gde je po jednoj od pretpostavki streljan general Mihajlović, ali za tu fotografiju mi do danas dani ne možemo pouzdano da utvrdimo da je to on, mada bi forenzičari sad možda mogli lakše da utvrde, nije pouzdano da je to fotografija generala Mihajlovića koju je Zagorka Vasić dostavila srpskoj emigraciji. Da, o tom se priča, govori, ali nije... Ali to nije pouzdano. Da vidimo sad ko je Dražu u stvari izdao u cijelom tom... Ovdje bismo morali da napravimo sad, Momire, predlažem vam da ipak napravimo jednu ovako kratko naučnu, a za ovaj medij pristupačnu analizu. Pominjanje Nikole Kalabića kao čoveka koji je izdao generala Mihajlovića pojavljuje se prvi put 1962. godine. Znači, od 1946. godine, od kako je streljan general Mihajlović u noći između 16. i 17. jula 1946. A pazite, pošto smo konstatovali da nema slučaja, on je streljan tačno u danu kada je pobijena cela carska porodica Romanović u Rusiji. 17. jula 1918. godine su oni streljani. Od tad pa do 1962. godine niko ne pominje kako je general Mihajlović pao u ruke progoniocima svojim. I onda počinje da piše Politika, feljton, u kome se pojavljuje prvi put teza da ga je izdao Nikola Kalabić. Za razliku od naše štampe, američka štampa već u julu mesecu iste 1946. godine, i to u listovima koji nisu tabloidi, nego imaju svoju težinu informativnu, kao što je Chicago Tribune. Zatim švajcarski neki listovi, među kojima je žurnal Diverdion, donose skoro identičnu priču i rekonstrukciju hvatanja generala Mihajlovića. Slažu se u jednom. On je na prevaru kidnapovan od strane Engleza sa engleskim avionima, engleskim oznakama i pod izgovorom da ga vode na lečenje, predat je
u Brozov kazamat. Ko ćuti o tome? Znači, imamo na jednoj strani našu javnost, našu štampu, na drugoj strani imamo američku štampu, jer ne zaboravite, oni tad vode i kampanju za prisustvovanje i pravednom suđenju generalu Mihajloviću, i imamo Švajcarsku kao neutralnu državu koja je oduvek bila neutralna. Ćute London i Moskva. Oni ni reč ne progovaraju i na kraju povlači se američka štampa u odnosu na dalje pisanje o generalu Mihajloviću. Nikola Kalabić je poginuo u obračunu sa komunističkim poterama 19. januara uoči Svetoga Jovana 1946. godine na izlasku iz Gudurićke pećine u Gradačkoj klisuri iznad Valjeva. Sud u Valjevu izdao je posmrtnicu upravo na ovaj datum. General Mihajlović je pao u ruke svojim progoniocima u noći između 12. i 13. marta 1946. godine i elementarna vam logika govori da mrtav čovjek nije mogao dovesti gonioce na mesto gdje se skrivao general Draža Mihajlović. Osim te, dakle, elementarne sudsko utvrđene istine o pogibiji Nikole Kalabića... Tu ćemo stati sekundu pa ćemo nastaviti samo da... Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Pomaže Bog, izvolite. Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao. Daj, hvala. Htio bi da pozdravim gospodina Kalabića. Moj otac je bio u elitnoj četi kod Kalabića. Moj stric je bio isto Mihajlo Grujičić Pop zvani. On je bio valjda komandant njegov neki, nemam pojma šta je tamo. Sada, čitao sam neke knjige, ima, ne bi javno ovako, ali voleo bi da se vidim sa gospodinom Kalabićem, da mu kažem neke stvari, jer ima u nekoj knjizi tamo kojoj se opisuje jedan čovjek kao narodni heroj, to je koljač bio. Ali baš koljač. Pazite, znači ništa ne grešim, to mi je pokojni otac pričao. Ja ne znam ko je slavio Đurđevdan, da li Mihajlović ili Kalabić, nemam pojma. Na Ravnoj gori kad je bila slava, svi vojnici koji su slavili Đurđevdan, oni su sedeli za sofrom, ovi drugi vojnici su i služili. Znači, znam mnogo tih stvari, otac mi je to pričao. A šta je vaše pitanje, gospodinu Kalabiću, konkretno? Znate kako je to bilo u vreme komunista pričati. Sada, voleo bi baš zbog tih stvari, zbog jednog čoveka, ne ide da se takav čovek opisiva, to je časna vojska bila Kraljeva, ali uvek u svakoj vojsci ima kukolja. Ja se slažem. Toliko i hvala vam. A molio bi vas da ostanem, da dam u režiju moje podatke sve i da dam moj telefon, da me gospodin Kalabić nazove i da mu ja to kažem. Nije to lepo da pričam ja na televiziji. I prihvatate? Ja se slažem sa tim da je u svakoj vojsci, znate, to je normalno da ima ljudi koji čak uzimaju pravdu u svoje ruke i tako dalje, ali da vam razjasnim ovu dilemu, ako ste imali, slava generala Mihajlovića je Sveti Nikola, slava Nikole Kalabića je Sveti Georgije. Nastavljamo ovu priču gdje smo stali. Da. Sad vi treba da imate na umu da su Moskva i London bili saveznici u toku Drugog svjetskog rata. Za saveznike, kao da svedemo to na jedan nivo tajnim među velikim državama koji su bile saveznici, vi imate paralelni slučaj poljskog generala Sikorskog. On je u stvari pandan generala Mihajlovića u Jugoslaviji. General Sikorski je bio komandant svih poljskih snaga i u isto vrijeme predsjednik izbegličke poljske vlade sa sedištem u Londonu. On gine pod to se kaže, vrlo sumnjivim okolnostima 1943. godine kada uzleće njegov avion sa Gibraltara i pazite čuda, posle 16 sekundi leta on pada u more. Prvi put njegov pilot navlači
pojas za spasavanje iz vode i spašava se, ali zato vođa svih poljskih snaga otpora odlazi. Šta je prethodilo tom činu? U koji Poljaci, da vam kažem, nikad nisu poverovali. I oni i danas dani ne veruju da je to bio samo jedan nesrećni slučaj. Pre toga je general Sikorski tražio da se od Međunarodnog crvenog krsta ispita slučaj Katinske šume, što je itekako smetalo jednoj od ovih savezničkih strana, ali imajući na umu da je to teritorija Engleske, Gibraltar je i danas dani teritorija Velike Britanije, posumnjalo se da je to jedan namešten akcident, kako su ga već zvali, u kome je život izgubio general Sikorski. Za istorijsku, recimo, kuriozitet, on je poslao, jer general Mihajlović je najodlikovaniji srpski oficir, čovjek koji je prošao Balkanske ratove, pa on je prve sukobe imao sa Brozom, to je i ustanovljeno nedavno, iznad Gučeva, na Gučevu iznad Banje Koviljače. Tu su već bili njihovi sudari, s tim što je Broz tada bio u vojsci koja je išla da okupira Srbiju i da je pregazi, i to u onoj čuvenoj vražijoj diviziji koja je napravila najveći pokolj u Podrinju, posebno u Prnjavoru. To je prvi genocid nad Srbima u 20. veku, koji kad ga je video Archibald Rice, koji je tad bio lekar, on tad prelazi na stranu srpskog naroda videći koji pravdoljubiv narod strada na pravdi Boga. Imamo gledavac, tu ćemo stati. Halo? Pomaže Bog, dobroveče, ovdje je Andrija Stefanović iz Šapca. Bog pomogao, izvolite. Pitanje za vas i za vašeg gosta, to jest da vam prvo nešto kažem, pa onda da čujem komentar. Slažem se sa vašim stavom o seriji Ravna gora Radoša Bajića. Hoću da vas podsjetim, vas i gledalce, sigurno znate, verovatno ste zaboravili da kažete jedan detalj, što je možda i za mene lično sramota. Da li vam je poznato da je Srpska crkva dala Radošu Bajiću za tu seriju Orden Svetog Save? Meni je poznat taj podatak i Kalabić. Samo moment. A još nešto da vam kažem. Naprimjer, naš vladika Lavrentije Šabački dao je orden Svetog Nikolaja Ivici Dačiću, pa onda Đukić Dejanovićka je dobila orden Svetog cara Konstantina, također i Bajatović. Mislim, ljudi, to je stvarno jedna bruka i sramota. Hvala vam na komentaru i zbogom. Zbogom živjeli, ja znam da je dat orden, da je Srpska pravoslavna crkva njega odlikovala i to je tačno. To je stvar Srpske pravoslavne crkve. Naravno, ja lično se s tim kao čovjek ne slažem, ali ne mogu da utičem na to, je li tako? Ne mogu. Mislim da je to neumjesto i da to ne bi trebala crkva u to da se miješa kad su u pitanju ovakve stvari, ali to je pitanje naše crkve, patrijarha i ljudi iz sinoda. Mi idemo dalje. Dakle, stali smo kod Archibalda Ricea, on se okrenuo narodu. Ako vi nemate da prokomentarišete nešto? Pa nemam šta, ja jedino mogu da kažem da ovo primam sa žalošću ovu informaciju, jer zaista moram priznam nisam znao da je dotični odlikovan i ordenom Svetog Save. U tom smislu kažem, dobro smo mi, pošto ni jedno slovo istine o onome što se događalo u Drugom svjetskom ratu u zvaničnoj historiografiji nije zabeleženo. Dobro mi uopšte bilo kakvu predstavu imamo o objektivnim događajima koji su bili prethodno. Jer vidite, nije to slučajno zašto su ovoliki istorijski falsifikati, neistine, jer se lako vlada i manipuliše jednim narodom koji ne zna svoju pravu prošlost, znate. Mi ni do danas dani nismo. Pogledajte sad ovaj kuriozitet. Rusi, Rumuni, Grci, Francuzi su napisali dela u kojima za izdaju Karađorđa, našeg vožda besmrtnog, su tačno odredili ulogu britanske obaveštane službe. Imenovali su čoveka, kapetana Galatisa, koji je bio na Jonskim morima, koja su tad pripadala Velikoj Britaniji, koji je bio u njihovoj vojsci.
Kao čovjeka koji je u ime Britanske imperije i njihove tajne službe pratio, nadgledao i tako da kažem do gubilišta doveo vožda Karađorđa. A da u srpskoj naučnoj javnosti, u srpskoj istoriji, čak ne samo da nije napisano ni jedno delo o tome, nego nije ni prevedeno ni jedno od ovih dela koje su nam ostavili Rusi, Grci, Rumuni i jedan Francuz. I onda se mi pitamo kako uopšte kao narod funkcioniše. Jer znate, sad je ono što je glavno i što možete vidjeti u ovom dnevno-političkom rečniku. Ide se na to, kaže, mi treba da izmenimo svest našu. Kad se to kaže i kad to aktuelni političari saopšte našoj javnosti, iza toga se krije ono što narod je nazivao sad sledi vađenje duše. To je opasno. Jer, pazite, to je najopasnije sad. Opasno, tačno. Mi smo, dakle, prvo opljačkana država koja je izgubila državni suverenitet i nacionalnu slobodu. Teritorijalno znamo šta nam se radi, 15% teritorije nam otimaju, i to ne bilo koje teritorije, nego teritorije koja ima kosmički značaj, ne samo više geografski i historiografski značaj za Srbe. I sad su došli do toga da kažu mi treba da menjamo svest. To je posljednji napad na identitet. Evo imamo još jednog gledalca. Halo? Halo, dobro večer. Dobro večer, pomaže Bog, izvolite. Bog vam pomogao, Goran Dedić je ovde. Izvolite. Imam pitanje za gospodina Kalabića. Da li mu je poznato za tetka Jelu Kalabić, to je sestra od strica Nikole Kalabića. Živjela u Australiji i sahranjena je u mjestu Ilajn. To je mjesto Ilajn u Australiji. Da li vam poznato za tetka Jelu? Kako da ne? Hvala vam. Evo da čujemo. Kako da ne, Jelena je bila i veliki donator i veliki vernik i veliki prijatelj Srpske pravoslavne crkve. Čak je doživjela da je i u knjige uneta i ja mogu da vam skrenem i pažnju ako hoćete malo više da saznate o Jeleni, moj prijatelj Slavko Vejnović, da to ne bi ispala, opet da kažem, privatna... Samo vi to kažete. Da ne bi ispala ovako privatna porodična naša priča, on je jedno poglavlje u svojoj knjizi posvetio Jeleni Kalabić koja je živjela u Australiji, kažem, veliki je donator bila Srpske pravoslavne crkve i jedno ime koje će ostati sigurno zapamćeno u istoriji našeg roda kao svetlo ime. I drago mi je da vi, mene ste vrlo prijatno iznenadili da znate da to znate. Vi kad ste govorili oko ovih stvari, da smo mi narod ovakav, a šta drugi onama, ja sam imao prilike da se sretnem sa Majkom Lizom u Londonu, u Ravnoj Gori. Bio sam gost kod naših četnika. On je doputovao iz Dublina, Lazar Bacišlo i ja smo ga odveli u Kninsku krajinu. On je u to vrijeme preveo njegovu knjigu Silovanje Srbije. I ja mogu da se ovako pohvalim. Sad se malo ježi. Imate čime da se pohvalite. Da sam 2 noći proveo uz viski, on ne pije, ja sam polako pijecko, ja sam onda bio mlađi čovjek, proveo s njim i takve stvari čuo o srpskom narodu, od jednog Irca. A da, on je Irac bio. Od jednog Irca. Da mi je bilo žao, poslije nekoliko dana morao sam se vratiti, mi smo bili u posjeti kod sadašnjeg Karađorđevića i nismo obavili posao, on je mene tada razočarao kao čovjek i mnoge druge. Ali tu priču sa Majkom Lizom je nešto što je za mene ostalo kao najljepše uspomena u mom životu i kad čujem sad vas kako vi ovo pričate, mi koji smo imali prilike da sretnemo takve ljude, a govorimo o jednom takvom našem, o kome on govori isto ovako kao vi, onda je tako lijepo biti Srbin, ali je danas najteže biti Srbin u Srbiji. Slažem se potpuno sa vama. Da je najteže biti ovdje Srbin, na kraju krajeva pogledajte još jedan drugi fenomen. Narod nad kojim su napravljeni samo u 20. veku, to slobodno može se nazove 3 genocida. Prvi, dakle, 14. godine, pominjali smo već i ko je uzimao učešće u tome. Drugi, nema sumnje nikakve
u Jasenovac, u NDH, nema sumnje ni oko broja žrtava. Da vam kažem, čak Nemci navode cifru od 750.000. Nemci čak. I to je kategorično da oni navode, oni nema kod njih Da, nema kod njih. brdanja. Vidite nešto, kod Nemaca ima jedna stvar, sa njima ste načisto. Ako ste sa njima prijatelj, oni će ostati dosledan prijatelj i bit će uz vas. Ako ste sa njima neprijatelj, oni su čak i kad su svoje poraze beležili, oni su i tu bili precizni. I kad oni to beleže, a mi danas dolazimo u situaciju da Srbiju tuži Hrvatska, možete misliti, za genocid i mi se povlačimo po nekim međunarodnim takozvanim sudovima, pa to je zaista, nije samo što je izvan umište, to je na neki način ne samo uvreda naših srpskih žrtava, to je više pitanje i nas koji smo njihovi potomci ovdje. Pa šta mi radimo? Jesmo mi dostojni uopšte? Dokle smo došli? Dokle smo došli. Počeli ste lijepu priču, samo na podsjetnim gledalce 015-341-077, slobodno pitajte, nama će se pružiti još prilika da dovedemo gospodina Kalabića, to budete sigurni. Kako su se pravile knjige o engleskoj obavještajnoj službi, onome što su oni radili, uništavajući ljudi, narod oko sebe? Mi u engleskoj obavještajnoj službi, ono što su radili ovdje, ni do dan danas nemamo ništa, a trebali da imamo. Prije toga samo da čujemo gledalce. Halo? Halo, dobro večer. Pomaže Bog, izvolite. Pozdravljam vas i gosta vašeg, Kalabića, i hteo sam da pitam, nisam se predstavio, Milan Savić iz Vladimiraca. Hteo sam da pitam na koga treba izvršiti pritisak da bi se došlo do groba generala Mihajlovića? Na koga treba izvršiti pritisak u ovom sadašnjem našem društvu da dođemo do te istine? Hvala. Pa ja pravo da vam kažem, ako ste mislili na institucije, institucije znaju se koje su. Najviša je zakonodavna skupština, zatim izvršni organ njen vlada i to su sudstvo. Sad je ta stvar stala na sudstvu, je li tako? Međutim, bojim se da sve dok je strani uticaj u Srbiji ovakav kakav jeste, posebno od strane Londona, Englezi, tačno, odnosno Engleza, da mi do te čak ni sudske rehabilitacije, a ni do ove istine, jer pazite, ko će pristati na to da vam kaže mi smo ga kao ratni trofej predali Brozu? Znate, na to neće pristati ni jedna velika sila koja ima uticaj na politički i javni život, a ima ga očigledno presudan, ona ovdje. Prema tome, ono što je i bilo 2006. godine, to je bilo u vreme Koštuničine vlade, da se donese zakon o izjednačavanju, ali Skupština kao najviše zakonodavno telo nije ona odgovorna, odnosno nije ona pozvana da traži grob generala Mihajlovića. Ona može eventualno da oformi jednu komisiju skupštinsku, pa eventualno vladinu komisiju koja je osnovana. Ali zato je potrebna, znate, politička volja. Da mi nismo izgubili nacionalnu slobodu, to bi onda išlo tim putem. Ali shvatite, mi smo država bez suvereniteta državnog i mi nemamo nacionalnu slobodu Srbije, znate. Jer kad pogledate, ako hoćete da radikalizujemo malo stvari, ne samo u verbalnom pogledu, pa Srbi su ovde ugrožena većina u ovoj državi. Jesmo li malo pre pričali o tome gde je najteže biti Srbi? Tako da bojim se, morat ćemo na to... Srbi su najveća nacionalna manjina u vlastitoj državi. Pa otprilike tako. Dakle, vraćamo se na ono pitanje, ja vas samo podsjećam, dakle, mi još uvijek od tih Engleza koji nas i danas koštaju, oni nas nikad nisu ni ispustili iz svojih kanži. Naš narod nema pravu sliku o tome šta su nam sve uradili i da su nas i tekako koštali i danas nas koštaju. Bojim se da naš narod nema istorijsku svest o tome kakvu opasnost po njega, odnosno kakvo zlo mu je dolazilo od komunističko-ustaške ideologije, jer ne zaboravite, 35. godine oni još potpisuju
dokument o saradnji. saradnji, Vi to jasno. dobro znate, Momire. Znam. A sa druge strane, da nemamo potpunu istorijsku svest zašto je pozvana takozvana elita. Jer, pazite, ne možete vi očekivati da narod piše o nepočinstvima Engleza. Oni su vrlo jasno definisali šta Srbi predstavljaju u njihovom geopolitičkom, tako da kažem, priručniku. Za njih su Srbi dali su definiciju. Mi smo za njih, oni kažu, tevtonski Afganistan. Što će reći? Pošto je Afganistan groblje imperija, vi znate kako su Englezi završili u Afganistanu. Čak su na najponizniji način su im proterivali njih i porodice kada su ih proterali iz Afganistana. Oni kažu ovako, pošto vi ćete biti to topovsko meso kad god Germani krenu na istok. Vas ćemo da podmetnemo kao branu nemačkom ekspanzionizmu prema istoku. Evo vam najbolji primjer 27. mart. Bolje grob nego rob. Pa 27. mart je finansirao njihove obaveštajne službe. Zna se to je velika prevara. To je najveća prevara bila. Hitler je tražio samo da prođe kroz Srbiju i da ode... Pritom, pazite, da li vam je palo, Momire, nekad na pamet da nisu uopšte negde do 2010. godine objavljivali izvorni dokument tog sporazuma, jer on uopšte nije bio ponižavajući za ondašnju Jugoslaviju. Ali su, evo, i čak knez Pavle, koji je bio njihov, tako da kažem, obožavalac, on je bio veliki anglofil, oni su u isto vreme svojom perfidnom politikom, koju je Crnjanski prelepo nazvao, on kaže ovako, prvi put je ta bizarna žica engleske politike prema nama zazujala kad je došao prvi konzul njihov, Hodges. Zato se njemu godišnjica i ne obilježava danas. I to nije bez veze. A ostalom i bio je tamo i sve zna. 015 341 077. Čekamo još vaša pitanja. Dok čekamo ta pitanja, evo samo ako dozvolite, Momire, Može. onda treba postaviti samo jedno pitanje. Pa šta rade institucije, naučne institucije ovog naroda? Ja sam baš sad htio da kažem koliko je akademija učinila za ove stvari. Toliko je učinila za te stvari da kad je u pitanju Kosovo, oni kažu ovako, to je političko pitanje, akademija sa tim ne treba da bavi. Pa treba li tome komentar? Ne treba komentar. Ali vi nastavite dalje što ste htjeli da kažete. Recimo, osim Akademije nauka, koja kao što vidim sve više izbegava izraz srpska. Pa se To predstavlja je Krestić otvoreno rekao nedavno da hoće da ponište to. Imamo gledalce, halo? Pomaže Bog. Bog pomogao. Htio bih da pitam gospodina Kalabića da nam kaže nešto o 127.000 streljanih Srba koje su komunisti streljali, a što je objavio list Srpske patrijaršije pravoslavlje 2005. godine. Dobro, hvala. Masovna streljanja, to nije nikakva tajna. Masovna streljanja Srba počela su odmah po ulasku titoističkih jedinica u Srbiju. Jer da se razumemo, njih od kraja 1941. i početka 1942. godine u Srbiji nije bilo. Vrata Srbije su provalili sinhronizovano sa bombardovanjem naših anglo-američkih saveznika. Birali su čak datume kad će nas bombardovati na najsvetije datume i Beograd je bombardovan na Vaskrs. I to su uradili, jasno. Dakle, ne samo 1999. da ne zaboravimo, nego je bombardovan i 1944. Tamo gde je bio srpski živalj i to jakog srpskog nacionalnog usmerenja, kao što je u Crnoj Gori, Nikšić su bombardovali za Cveti 1944. Podgoricu na Đurđevdan 1944. I sve pod izgovorom da bombarduju u stvari nemačke ciljeve, a zamislite, bombardovali su između ostalog, pogađali porodilište u Krunskoj ulici današnjoj, pa su onda pogađali sirotišta, jer i tad smo imali silna sirotišta koja je bila Nedić. Biblioteku su prvu. Da bi nam zatrli pamćenje i tako dalje. I onda, u stvari, nema grada u Srbiji. Nema mesta u Srbiji. Cela Srbija je pretvorena u jednu veliku grobnicu. Bez suda i bez presude to je bilo jednostavno prepušteno Brozovim saradnicima da po dojavama ili po njihovoj slobodnoj proceni
eliminišu takozvane saradnike okupatora, veliki broj motivacije je u stvari bio otimanje njihove imovine. Imamo gledalce pa ćemo nastaviti. Halo? Dobro večer. Ovo večer, Ja bih izvolite. pitao gosta, da li nešto znade o Račiću Dragoslavu, ima li nekoga njegovoga živeo od porodice? Dragoslav Račić je bio komandant Cersko-Majevičke grupe korpusa. To je bio jedan od najhrabrijih Dražinih oficira, čovjek koji je rođen u selu Godačica, 15 km od Kraljeva, koji je podigao, zamislite, crkvu na Bobiji. To je Dražin, komandant, diže crkvu sa narodom u vreme rata. Poginuo je također na planini Bobiji i danas ima potomke koji žive u Nemačkoj. Ja njegove potomke poznajem, doduše nisam imao nekoliko godina priliku da se vidimo, ali jedno svetlo ime, ako hoćete, evo, pošto smo u ovom mačvanskom kraju, njegova desna ruka su ovdje bili braća Tufekđići, rodom iz Štitara, i između ostalog komandant mačvanskog korpusa Stanimir Vasić. Sve vrlo ugledni ljudi, na kraju krajeva Dražini poštovaoci. I ima još jedan kuriozitet, evo možda interesovat će verovatno vaše gledaoce. Kad su rešili u Teheranu da se odreknu generala Mihajlovića i da instaliraju Broza na vlast, osim toga što su nas bombardovali da bi uveli njega, jer on nije mogao da uđe u Srbiju, a nije mogao vladati onom kiflom od hrvatske teritorije kakvu zauzima Hrvatska država, onda su pokušali da nađu u redovima generala Mihajlovića one koji će ga ubiti, ali od njegovih saradnika. Sad pazite kako ide kad se u arhivama vidi šta šalju oni iz Londona svojim oficirima za vezu u Dražinom štabu. Pa kažu, gledajte da nađete nekog oficira disidenta koji bi uklonio generala Mihajlovića, i čak su potplaćivali i tad. Imate jedan kuriozitet da Dragutin Keserović, također jedno veliko ime, jedan veliki vitez i junak, on primi pare od Engleza i stavi pare i kaže: hvala, dobro ste učinili za naš pokret, ali zaboravite, Čiča je naš komandant. Pokušavali su i kod Dragoslava Račića, pošto je imao veliki ugled, jer, pazite, poseban je bio položaj Dragoslava Račića. On je bio, kažem, komandant Cersko-Majevičke grupe korpusa i to je pretpostavljalo da je imao komandu i nad četnicima u Bosni i Hercegovini, današnjoj Republici Srpskoj, koja je bila teritorija NDH, ne zaboravite. To je bio jedini krak, ako hoćete, koji se izvan Srbije protezao, jaki krak vojnički, na teritoriju NDH, oslobodilačke, dakle, vojske generala Mihajlovića. Veliko ime Dragoslav Račić, ne znamo se naravno grob. Kao i mnogi. Kao i mnogima. Ali dobro, to će na kraju krajeva. Napisao je o toj knjizi također čovjek kome valja ga pomenuti, Cersko-Majevička grupa korpusa, gde je sa Račić uglavnom na naslovnoj strani. Ako hoćete i do tih detalja, bio je oženen kćerkom bana Zetske Banovine. Jedno izuzetno ugledno ime i, kažem, ima potomke. On nije imao dece, ali ima srodnike koji danas žive u Nemačkoj. Nedavno je umrla kćerka Draže Mihajlovića. Mislim da je negdje 80, čini mi se, godina. Ja nisam siguran koje godište Gordana bila, imala je preko 80 godina. Da, jeste. Po njenoj izričitoj želji htjela je da bude sahranjena u krugu porodice, i to što je ranije išlo kao jedna opet titoistička propaganda. Meni je žao, momire, što sad nemam ta izdanja, evo, koja sam vama poklonio ovdje, da ja sam u Ravnogorskom vencu Subjel objavio njene fotografije Branka Mihajlovića i Vojislava Mihajlovića. Unuka njegovog. Odnosno, ne unuka, nego sina Dražinov, koji je poginuo na Zelengori 1945. godine u Dražinim odredima, a unuk nosi njegovo ime Vojislav. Ja tu pomiješam. Tako je. I oni su bili svi na Subjelu, uglavnom, jer je Draža tu imao poverenje
tako da kažem, u taj narod, da i geostrateški je odabrao da bude blizu i granici današnje Bosne i Hercegovine i ona je po izričitoj želji sahranjena u krugu porodice. Ispalo je, pazite, po njihovoj propagandi da su oni prešli u partizane i da su oni i Branko i Gordana. To malo objasnite narodu, jer narod još uvijek da te stvari podosta. Pa to je klasična njihova propaganda kad su im pali u ruke Gordana i Branko, jer je već Vojislav poginuo i Draža je znao, obeležio je grob gde je general Mihajlović posle UDBA uzela Dražinoj ženi Jelici. Uzela je i taj Dražin zapis. Onda su ih doveli pred fotoaparate i slikali su Gordanu i Branka, i to postoji u policijskoj arhivi, gde se vide dva preplašena lica koja su kao u partizanskoj uniformi i koja su se kao odrekla svog oca govoreći o njemu najcrnje stvari. Oni su procenili, dakle, u jednom trenutku, da bismo demonizovali generala Mihajlovića, ajmo mi da ne likvidiramo ovu njegovu decu, nego ajmo da ih stavimo u službu svoje propagande. Da bi, pazite sad kurioziteta, i Branko završio na Golom otoku, Branko Mihajlović, a Gordana je bila na Svetom Grgur. Pošto je prethodno su ih gurnuli na Sremski front, koji je bio klanica za srpsku omladinu. Sremski front nije ništa drugo do jedna osveta Brozova. Topovsko meso. Topovsko meso, i on kaže otvoreno Broz generalu Terziću: ovo je front kralja Petra, pošto je išao tad u Poljsku, kad se vratim iz Poljske neću da ga vidim. Tad je ranjena Gordana i ona je posljedica od tog ranjavanja vukla do kraja života, imala i kostobolju, i išijas i tako dalje. I sad zamislite opet još jedan kuriozitet. Njoj lično predaju, pošto su čuvali od 1948. pa do 2006. godine, njoj su pristali Amerikanci da predaju orden kojim su posthumno odlikovali generala Mihajlovića, i opet u najužem krugu, bez medija, postoji samo jedna fotografija, kao da su i to uradili inkognito. A sad pazite, kad uzmete, kad oni generala Mihajlovića odlikuju ga onda kad Broza okreću protiv Rusije i protiv Moskve, i onda drže to u tajnosti. Opet kažem, jedna diplomatska igra. Ne budeš li se okrenuo protiv Rusa, mi držimo, znamo mi ko je bio general Mihajlović, i ima i na umu to. Evo ga, stoji tu. Ali kad je naravno pristao, jer Broz je bio trojanski konj Zapada u redovima istočnog bloka. I oni mu nikad neće zaboraviti tu uslugu, da su uz pomoć njega dobili prvu bitku u takozvanom hladnom ratu. On je bio čovek Zapada, zato smo mi dobijali kredite. I živjeli ko lordovi. I išli u Trst da kupuju lutke, krpice, farmerice i tako dalje i tako dalje. A da vam ne govorim koji je nacionalni sastav i struktura bila na Golom otoku. Svi oni koji su zaista bili ubeđeni komunisti, okrenuti s ljubavlju prema Moskvi, dobili su priliku da ohlade svoje glave na kamenu Golog otoka. I opet su bili uglavnom Srbi, i Srbi iz Crne Gore, iz Bosne, iz Srbije i tako dalje. Da, i neki su govorili opet, kad bi se ponovo rodili, opet bi tiču služili. Kako vi objašnjavate taj jedan fanatizam, to je nešto što je neobjašnjivo. Tao da nas tiče, ja neki dan gledam njegovog unuka koji priča nebuloze na televiziju kod Marića i to. Mislim, kako ljudi... Šta se dešava u ljudskom mozgu, ja to ne mogu da shvatim. Ja pretpostavljam ovako, možda se čudimo mi... To je mazohizam čist. To jeste mazohizam nacionalni, rekao bi se. Ali ja ipak mislim da je to jedna manjina agresivna koja nameće održanje kulta njegove ličnosti, znate. I da iza svega toga, dozvolit ćete, stoje i velike pare. Naravno. I još nešto. Prema tome, oni su se multiplikovali, oni su bili niko i ništa pre njega. Pogledajte vi njihov sastav obrazovni, strukturu obrazovnu. Ko su oni bili pre Broza? Sa Brozom su oni postali sve. Pa su onda i njihove porodice, njihovi potomci,
Sva mesta u diplomatiji, u politici, u bankarstvu, sve su zauzeli. Evo i danas njihova djeca i njihovi Evo i potomci. pogledajte kako se danas titoisti brzo prebacili na eurofanatike. Jeste. Znači, to je ista matrica. U suštini te matrice stoji antisrpstvo. Jer evo ko su najveći pobornici takozvane eurofanatične ideje. Pogledajte sastav nevladinih organizacija. Sve djeca bivši komunista. Sve djeca titoista. Titoista, jeste. Da budemo precizni. Da. Jer bilo je poštenih, molim vas, bilo je komunista srpskih koji su bili levičari i zastupali ideju socijalne pravde. Ne znam ko bi nešto imao protiv socijalne pravde. Niko. Ne bi imao niko ništa. Ali oni nisu shvatali da je on u stvari pre svega antisrpski projekat. Tu bi se mi morali vratiti na Dok su neki shvatili, izgubili su glavu. Kad su shvatili, iako su progovorili. Da. Ako su ćutali, onda su nekako i mogli da se provuku. Ali ako su progovorili, tad su bili skraćeni za glavu. Oko Kominterne ste... Tu je ključ. Dresden i 5. kongres ove komunističke partije Jugoslavije, gde oni okrivljuju srpski narod kao hegemonistički narod koji je porobio sve druge narode u Jugoslaviji i daju direktivu da se stvaraju nove nacije i nove države. Tu vam je začetak ideje o crnogorskoj naciji, od srpskog plemena. Evo ga ovo što dešava, da, Vojvođani, Bošnjaci, Čurda, Božija i tako. Sve je to, dakle, zacrtano u Drezdenu 28. godine. Vi imate na kraju krajeva i onaj kongres njihov u Vukovaru koji je bio 20. godine, sa koga svi srpski socijaldemokrati, jer to je bila boljševizacija partije. Pa do toga da ih on, evo danas imate dokumente, da je on pod imenom Spiridon Mekas bio vođa ekipe za likvidacije u španskom građanskom ratu. Jer vam palo nekad na pamet da nikad nije voleo španske borce, da im nikad nije dao, kao i Solunce, malte ne, što ih je tretirao. Pa on je predvodio grupe koje su likvidirale i evo objavljeni su vam dokumenti. Negde to curi ipak iz Moskve ili neko dobronamerno iz Moskve daje fotografije mrtvog Parovića, Blagoja. Blagoja, jeste. Koga zna se i koga ubija. Ubija ga Vlajko Begović. A Broz predvodi pod lažnim imenom kao kanadski državljanin Spiridon Mekas tu ekipu. Znate li kako završava, ajde da krenemo od toga, kako završava Žikica Jovanović Španac? Sa metkom u glavu insceniranom sukobu s četnicima. Nigde četnika u Radanovićima nije bilo. Nije bilo, jeste. Kako vam završava doktor Mladen, pomozite mi u Krajini, Mladen Stojanović. Kako vam završava na kraju krajeva Sava Kovačević? Kako završava Ivo Lola Ribar? Sve s leđa metaka. Oslobodio se svih tih srpskih, tako da nazovem, kadrova, mada su oni po svom ubeđenju bili internacionalisti. Bližimo se polako. Kraj emisije imamo još nekoliko minuta. Htio bi da zaokružimo. Prije nama treba 20 dana da razgovaramo o Draži, ne bi nikad sve rekli, ćemo moći sve reći. Ali u nekoliko rečenica da parafrazirate, da kažete otprilike koliko je to velik čovjek i kolike su njegove zasluge. Ja sam siguran, kao što sam siguran da ću umrijeti, jer to ne može niko izvjeći. Da Draža ne može nikad umrijeti. Vidite, Momire, mali sam ja čovjek da bi posle jednog svetog vladike Nikolaja Srpskog rekao išta novo o generalu Mihajloviću. Ali ponovite. Kad ga pominje sveti vladika Nikolaj u crkvi u Čikagu, Srpskoj pravoslavnoj, 17. jula 56. godine, on kaže ovako. To su poznate njegove riječi. To su poznate reči vladike Nikolaja. Draža Mihajlović je ušao u legendu još za života. Njegovo ime će, kako vreme bude odmicalo, biti još samo veće. Ako je Srbin i drži do naše Srpske pravoslavne crkve, neka se ponaša onako kao što se ponašao Draža i na današnji dan njegovog pomena. Kad to kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, šta mi možemo da dodamo o istorijskoj ulozi i veličini generala Mihajlovića? Ništa. Možemo da ponavljamo. Ili samo da ponavljamo.
ponavljamo i što više budemo ponavljali, da ta slika o njemu ostaje. Jer plašim se da u vremenima koja dolaze, a ona prava teška, još nisu počela, ljudi misle da će se završiti nešto nekim reformama, nas tek čeka veliki belaj. Belaj nad belajima. I zato su dragoceni ljudi poput vas i mnogi drugi koji tim istinama kazuju ono što treba reći. Da vas pitam za kraj, imamo neku novu knjigu koju planirate u svemu ovom? Pa meni je nedavno izašla dvotomna knjiga pod prethodnim pogledom istorije. Sad radim na trećoj knjizi i nedavno je izašla spomenica Milanu Cvjetićaninu, komandantu Bosanskog četničkog korpusa Gavrilo Princip. Nije ni malo čudno što Bosanski četnički korpus nosi to ime. Naravno. A mi smo u godini Principa. A mi smo u godini Principa gdje će, evo već se to sad zna, podiže spomenik okupatoru Francu Ferdinandu u Sarajevu. Jeste. I organizuje se naučni skup na kome neće biti ni jednog srpskog istoričara, a osnovni ton će davati pseudointelektualac i NATO lobista Bernard Henri Lévy. Onda možete zamisliti poznati srbofil, jel da? Da nas dvojicu da pozdravu u Bajbukanu poslije ove emisije, jer mi ako kažemo neko srbomrsi, kogo kaže da je neko srbomrzac, odmah Bajbukana. Ja se naravno bojim, vi ste puno mlađi od mene, ja sam već bio u mnogim Bajbukanama, ali stvarno je to zastrašujuće. Da vi, da primjer, takvom jednom čovjeku ne smijete da kažete da je srbomrzac. Jer ovo je koja je sad išla gore pa govorila protiv svoje zemlje. Sa državljanstvom i pasošem. Pasošem, kaže, mislim, a jednom momku koji kaže, bre, ti što radiš, što nije u redu, pusti moj otadžbinu, ja je volim. Danas je teško voljeti Srbiju. Pa hvala Bogu da postoje još ovakvi mediji poput ove televizije i poput vaše emisije, gde ipak možemo slobodno i otvoreno da kažemo sve ono što nam je i na duši, ako hoćete i u srcu. Ovdje možemo, zahvaljujući čovjeku koji je vlasnik ove televizije, neka mu je hvala za sve što čini za srpski narod, a ja naravno kao stari rodoljubac, koga vi znate, idem svojim putem, nemam namjeru da skrenem, prošao sam dosta godina, pogotovo u ovim starim, ne pada mi nam, što bi rekla naša stara. Mi da smo neki Srbi već bi bili u Hagu, ali dobro, možda smo sad kandidati. Kod nas se nikad ne zna. Dakle, svi vi koji ste se sada se javili, dobit ćete knjigu Uvid Ata Nikole Cincara Popovskog. Nikola Cincar Popovski u Zbilji obilježava Gavrila Principa i 2014. godinu. Evo njegove antologijske pjesme koja se zove Gavrilo u Principu. Tvoje arhanđelovske stope, stopljene u stegu pamćenja sa snom iz pelena roda, greju nas nasljeđem dobra iz kada goda vekovnog oraha što u čeki noću cveta mirisom sunčevog lika, dok sebi kuju ritmom srca u melodiju okreta suncokreta da peva u svim oblicima semena. Mi izviremo iz lepenskog vira da nas ima u svakom ušću slobode. Tvom sudbonosnom kičmenom glogu može da sudi jedino Bog. Ti nosiš steg iz ploda njegovog roda, kojem za uspravan hod smrt je božanski ulog. Evo, to je pjesma posvećena Gavrilu Principu, zaista antologijska pjesma. Još jednom hvala gospodinu Nikoli Cincaru Popovskom koji je pomogao da ova emisija ide. Rekao sam kad je čuo ko je gost i naravno našim ljudima koji prate ovu emisiju, koji su već ovdje reklamirani. To je bilo sve za večeras. Naravno, ide veliki praznik Vaskrs. Mi ovdje poručujemo večeras, da se nećemo vidjeti, mi ćemo biti 28. Hristos Vaskrse. Dakle, sreća nam najveći naš praznik, nek nas Bog čuva. Dok ima ovakvi ljudi, sloboda ne može nikada umrijeti. Laku noć, s Bogom i prijatno.